mwibuke turi kuganira ku ijambo rivuga ngo shize urugi rufunguye imbere yawe. Ni message ya Philadelphia. Bwana sifiwe. Iyi message nta muntu woyumva ngo reka gukoma amashyi. Shize urugi rukinguye imbere yawe. Biravuga ngo shize opportunity imbere yawe. Biravuga ngo nguhaye access, nguhaye kugera aho utari umugeni. Biravuga ngo nguhaye gusingira ibyo utari umusingira. Biravuga ngo nkinguye ibintu byari bifunze. Iyo message nta muntu utokuzwa yimubwiye, nta muntu utokoma amashyi. Bwana sifiwe. Ariko iyo message ntiyabwiwe itorero ryo muri Efeso. Ntabwo yabwiye itorero ry'Iperugamo, ntabwo yabwiye itorero ry'Isaludi, ntabwo yabwiye itorero ry'Abadikiya. Uyu munsi niba umeze nk'itorero ryo muri Efeso, hano na bishopu yabifungishije 50 ukazuzamura amaboko. Iyo message si yawe, iyi message ni Philadelphia. Ubushuti bwacu n'Imana bubahe bugaragarira he? Biravuga ngo ni mu nkunda muzitondera amategeko yawe. Mu yandi magambo kutitondera amategeko yawe egare kuvuga ngo turakwara. Bwana sifiwe. Sinako bivuze. Mbwiye kofe namubwira ngo nunkunda urakora iki ngiki. Birasobanura ngo kutagikora ni ukudekarara kunyanga no gutavuze. Bwana sifiwe. Itorero rya Philadelphia ngo bakomeje ijambo ryo kwihangana rya Kristo. Nidukunda Imana tuzitondera amategeko yawe. Turi inshuti zayo nidukora ivyo idutegeka. Mu yandi magambo turi abanzi bayo nitudakora ivyo idutegeka. Ndabashimira. Arakoze umushumba n'abandi bose bakoze imirimo yambanjirije. Imana ibahe umugisha mwinshi. Amen. Kubera impamvu z'akazi njyewe sinabaye muri praise and worship, none ngakubwira ngo naje ngabana umugisha mu minota yaje bampaye, kazaba umuvandimwe cica atambuke aturirimbira indirimbo imwe y'Igisimba niturangiza tubone kuganira ijambo ry'Imana. Ubuyobozi bwa gahunda niba binyemereye. Asante Imana impeze umugisha. Reka sabe n'abandi babishoboye bahaguruke dufatikanye turirimbe hanyuma tuganire ijambo ry'Imana. Yes. He just
Ibyo
Akoze abavandimwe Imana ibahugisha. Ndashima Imana ko impaye umwanya kugira ngo tube mu materaniro. Materaniro ni heza. Hari umunezero utaba hano wanasifiwe. Kandi umunezero urahenda. Rero Imana ishimwe yuko duhaye kuba mu materaniro Imana ihimbaza. Ndashima Imana by'umwihariko ko impaye umwanya kugira ngo tuganire ijambo ryayo. Ushimwe n'ubuyobozi bw'itorero duhaye icyizere Imana igirire neza. Ndabatumiye rero kugira ngo twese tube hano twumve ijambo ry'Imana. Bwana asifiwe sana. Ndahamanya n'umutima wanjye ndashidikanya yuko hari icyo Imana yenda kuganira natwe muri uyu mugoroba. Soma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana ibice 3 umurongo wa 7 ndasoma ngeze ku wa 13. Byahishuriwe Yohana ibice 3 umurongo wa 7 kugera ku wa 13. Umutwe w'amagambo uravuga ngo urwandiko rwandikiwe ab'i Filadelfiya. Umurongo wa 7 uravuga ngo wandikire marayika w'itorero ry'i Filadelfiya uti uwera kandi w'ukuri ufite urufunguzo rwa Dawidi ukingura naza vuba komeza ibyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Unesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye kandi ntazasohoka ukundi. Nanjye nzamwandikaho izina ry'Imana yanjye n'iry'ururembo rw'Imana yanjye ari ryo Yerusalemu nshya izamanuka iva mu ijuru iturutse ku Mana yanjye. Kandi nzamwandikaho izina ryanjye rishya ufite ugutwi niyumve ibyo Umwuka abwira amatorero nakire neza ijambo ry'Imana. Ntekereza ko ngerageje kubisoma nitonze. Nagira ngo tuganire ijambo ry'Imana numva Imana yashyize ku mutima muri uyu mwaka. Foursquare Strike Center dufite teme cyangwa insanganyamatsiko tugendera rwa ngo ushize urugi rukinguye imbere yawe. Amen. Ndimo nsenga ntekereza kuri aya magambo. Umutima wambwiye ngo tuganire ijambo rivuga ngo urugi rukinguye rwashyizwe imbere y'itorero ry'i Filadelfiya. Bwana asifiwe. Ndaza kuvuga ibintu nk'abingahe ariko turaza kuvuga ngo irembo rifunguye. Irembo rifunguye ni ubutumwa bw'i Filadelfiya. Bwana asifiwe. Ni message ireba ab'itorero ry'i Filadelfiya. Bwana asifiwe. Ndaza kuvuga gato
ku gitabo cy'ibyahishuwe gato, hanyuma mvuge ku matorero 7, hanyuma nze kuvuga kuri Philadelphia, hanyuma nsoza. Igitabo cy'ibyahishuwe nicyo gitabo gisoreza ibindi muri Bibiliya. Ndakivugaho amagambo nkangahe. Hari umwanya sikoro uvuze ibintu nka 2 numva nemezanya nawe kandi numva nanjye biranyigishije. Iki gitabo kiratangaje kubera ko mu buryo bwihariye Bibiliya zivuga ngo arahirwa umuntu usoma amagambo yanditse muri iki gitabo. Wanasifiwe. Bibiliya ivuga ngo arahirwa umuntu witondera ibyanditswe muri iki gitabo. Ntimwumva ko Bibiliya yabishizeho nka emphasis yihariye. Wanasifiwe. Ku rundi ruhande iravuga ngo avumwe cyangwa abonye ishyano uzongera kubyanditse kuri iki gitabo. Wanasifiwe. Hari abantu bamwe igitabo cy'ibyahishuwe gisa nkaho kitaba muri Bibiliya. Donc azasoma Bibiliya nkaho yagikuyeho. Donc akumva ni nkaho kitamure. Wanasifiwe. Ariko ndagira ngo duhitemo hagati yacu n'Imana. Wanasifiwe. Nindubizi. Kuko Imana yavuze ngo ni umunyamugisha. Timuzi ko dukunda umugisha twese. Imana yavuze ngo ni umunyamugisha ngo umuntu uzosoma igitabo cy'ibyahishuwe. Wanasifiwe. Kandi barahiriwe umuntu uzumva amagambo akitondera amagambo ari muri iki gitabo. Wanasifiwe. Umbe basorana revuze yavuze ngo hari abantu bamwe ngo baragitinya bakeneye kukigeraho. Wanasifiwe. Abo ngabo message yabo ni none ikintu rero yasohokera nk'umugisha tugitinya. Wanasifiwe. Cyakabiri bavuga ngo hari n'abandi bantu nabo ngo baciye appropriate cyane, baciyegereje cyane, donc basanga bagikunze cyane ku buryo rimwe na rimwe bazakivugisha icyo kitavuze. Abona barabamurira babwira ati Bibiliya yaravuze ngo azobona ishano uwongera kuri muri iki gitabo. Wanasifiwe. Ugaze ngaho umuntu yogera kuruhuha cyangwa uwo. Ariko kandi Bibiliya ntabwo yanditse ku buryo buri sophisticated cyane, ku buryo busaba imibare myinshi n'ubwenge bw'ikirenga, kubera ko abari ko bayigishwa. Wanasifiwe. Ntabwo byabasabye kujya gukora graduation muri theological schools zikomeye. Wanasifiwe. Igitabo cy'ibyahishuwe kigabanyije mu bice 2 by'ingenzi. Igice kimwe kivuga ibiri present, ibiriho. Ikindi gice kivuga ibizaza cyangwa fitiri. Wanasifiwe sana. So introduction y'iki gitabo ndagira ngo tugikunde tugisome. Kuko Bibiliya yavuze ngo azabona umugisha uzasoma muri iki gitabo. Wanasifiwe. Nanjye by'umwihariko ndi kumva igiye kuba emphasis yihariye yo kwiga kuri iki gitabo. Wanasifiwe. Hanyuma tujya kuri aya matorero 7. Aya matorero 7 yo muri Efeso, yo muri Aziya y'icyo gihe yari intara y'ubwami cyangwa empire y'Abaroma. Ubu ngubu ngira ngo muri Turkiya uyu munsi. Yohana ngo ari kawakipati afunze. Biravuga ku munsi w'umwami nari ndi mu mwuka. Hanyuma ngo numva ijwi rivugira inyuma yanjye. Wanasifiwe. Mu yandi magambo ota cyangwa umwanditsi w'iki gitabo ni Yesu, ntabwo ari Yohana. Ni ukuvuga ngo Yohana Yesu yaramubwiye ngo fata ikaramu. Hanyuma Yohana Yesu akamubwira ngo andika gutya. Ntimwumva ko otera atari Yohana ahubwo ari Yesu. Wanasifiwe. Arandika aravuga ngo wandikire marayika w'itorero ryo muri Efeso umubwire ngo nzi imirimo yawe, ngo nzi yuko wagenzuye ngo abiyita intumwa kandi atari. Ariko mufite icyo mugaye ngo nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. None wibuka aho wavuye
ukagwa kandi nutihana uzokura igitego cyawe kitabaza aho ngaho. Bwana asifiwe. Ariko ngo nunesha ngo nzaguha kujya ku giti cy'ubugingo. Aramubwira ngo wandikire marayika w'itorero ry'i Simuruna umubwire ngo Alpha na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, uwari warapfuye ariko uyu munsi ariho. Aravuga ngo nza amakuba yawe, nzi n'ubukene bwawe, ariko uri n'umutunzi. Ngo n'uburyo watutswe n'abiyita Abayuda ngo ariko sibo, ngo ahubwo n'ab'isinagogi ya Satani. Bwana asifiwe. Haleluya. Aravuga ngo wandikire marayika w'itorero ry'i Perugamo umubwire ngo aho utuye ngo nzi yuko ari w'intebe ya Satani iba, ngo ndetse no mu minsi yashize ngo ubwo umuntu wanjye Antipa aherukaga kwicwa. Bwana asifiwe. Ariko ngo nagushima yuko utihakanye izina ryanjye. Bwana asifiwe. Ngo ariko mfite icyo mugaya, ngo yuko ngo waretse abantu bamwe bakomeza inyigisho za Balamu. Bwana asifiwe. Aravuga ngo wandikire marayika w'itorero ry'i Tuwatira umubwire ngo nzi imirimo yawe n'urukundo rwawe no kwihangana kwawe, yewe nzi yuko n'imirimo yawe ya nyuma ngo iruta iya mbere kuba myiza, ariko ngo mfite ikintu nkugayaho. Bwana asifiwe. Ngo nuko waretse wa mugore wiyita umuhanuzikazi Yezebeli akayobya intore zanjye. Aravuga ngo wandikire marayika w'itorero ry'i Sarudi umubwire ngo nzi imirimo yawe, ngo nzi yuko ufite izina ry'ukuriho kandi warapfuye, nta kintu na kimwe cyiza wigeze ukora. Bwana asifiwe. Ngo icyo akora ngo ufite amazina make y'abantu bake b'i Sarudi, ngo abo ngabo nibo bazajana na wawe. Aravuga ngo wandikire marayika w'itorero ry'i Lawodikiya umubwire ngo nzi imirimo yawe, nzi yuko udakonje cyangwa udashushe. Ubonye iyo waba ukonje cyangwa waba ushushe, ubwo bimeze gutyo ndakuruka. Ngo wiyita yuko uri umutunzi nyamara ngo uri umukene wo kubabarirwa, wiyita yuko uri umunyabwenge. Bwana asifiwe. Hanyuma aravuga ngo wandikire marayika w'itorero ry'i Filadelifiya umubwire ngo ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukiha ntihagire ukingura. Aravuga ngo nzi imirimo yawe, ngo shyize urugi rukinguye imbere yawe kandi ntawe ushobora kurukinga, ngo kubera ko wakomeje amategeko yanjye, ngo nanjye nzakurinda igeragezwa rigiye kuza mu isi yose. Bwana asifiwe sana. Mureke mvuge gato kuri izi nzandiko muri Samari, hanyuma ze kuvuga ku Filadelifiya, hanyuma dusohoze. Izi nzandiko zose zihuje umwanditsi n'umwe ni Yesu. Yagiye yivuga mu buryo butandukanye ariko ni wa wundi umwe. Aba-Efeso cyangwa itorero muri Efeso yaravuze ngo ufite inyenyeri zirindwi ugendera hagati y'ibitero by'amatabaza birindwi, uwo ni Yesu. Bwana asifiwe. Isi muruna aravuga ngo Alpha na Omega, uwari warapfuye none ariho, ni wa wundi. Ni nkuko navuga ngo uzagiza abandi ngavuga ngo Eric ni amazina yawe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Iterugamo aravuga ngo ufite inkota icyarira mu ngiyombi. Isi muruna Isarudi aravuga ngo umwana w'Imana ngo ufite amaso ngo ameze nk'ibirindi by'umuriro, ngo ufite ibirenge bimeze nk'umuriro, ni umuntu umwe. Bwana asifiwe. Umwanditsi ni umwe. Icya kabiri yari kamara kwivuga akavuga ngo nzi imirimo yawe. Bwana asifiwe. Nzi imirimo yawe bivuga iki? Ni ukuvuga ngo iyo ngiye kumva ngo nzi imirimo ye cyangwa ndamuzi, birasobanura ngo yari afite misconception, yari afite igitekerezo cy'uko wenda
ushobora kuba ntamuzi. Ni ryari ndabwira umuntu ngo ndakuzi? Iyo mbwiye umuntu ngo ndamuzi birasobanura ngo kwagira ngo sinkuzi, sicyo bivuze. Bwana asifiwe. Iri jambo rivuga ngo imirimo yawe riratangaje. Ni message, ni inkuru nziza kandi ni inkuru mbi bitewe n'ubwirwa. Bwana asifiwe. Tugendeye kuri aya matorero yombi, hari abandi kubwira ngo ndabizi ari umugisha, ari ugutanga. Yesu Imana icyubahiro. Haleluya. Amen. Umva, none se kisa n'undi yavuze ngo nzi imirimo yawe, ngo nzi yuko ufite izina ry'ukuriho kandi warapfuye. Ko muruvuye muri atari mbi? Niyo kuvuga ko usugira ngo simbizi. Bwana asifiwe. None se kisi muruna babwiye ngo nzi amakuba yawe no kwihangana kwawe n'ubukene bwawe. Yesu Imana icyubahiro. Haleluya. Mu yandi magambo, isi muruna bakomeje ubutumwa bwiza, bikomereza ku Mana, baratotezwa bagira kaho bavuze ngo uko Imana izibibona. Bwana asifiwe. Hanyuma marayika Yesu aravuga ngo babwire ngo ndabizi, nzi amakuba yawe. Bwana asifiwe. None se ngira Laodikiya babwiwe ngo nzi yuko udashyushye kandi nkuko. Ko murumva ari inkuru nziza, ni inkuru mbi. Bwana asifiwe. Haleluya. Ndagira ngo mbabwire ngo umwanditsi w'ibi bintu ni Yesu. Icya kabiri, aratuzi. Aratuzi imbere n'inyuma. Biravuga ngo byose ngo bitwikuruwe n'ibyambaye ubusa, ngo imbere y'izatubaza ibyo twakoze. Bwana asifiwe. Minsi yashize hari umuvandimwe wabwirije rya jambo Yesu yavuze, aravuga ngo umubiri yarabibye, hanyuma ngo bukeye basanga uruhumbu masaka. Hanyuma ngo baravuga ngo ariko mwana cyoreka ngo turandurire rukungu. Umwigisha aravuga ngo ya ni mu rureke bikuranye. Uwo muvandimwe yitwa Butoto aratubwira ngo utabyumvishe neza wogira ngo babwiwe nabi, n'abigishwa babwiwe ngo nimureke bikurane. Ariko aravuga ngo babwiwe nabi ni urukungu. Urukungu nirwo rwabwiwe nabi ngo ndabaretse, ariko hari umunsi muzongo. Iri jambo rivuga ngo nzi imirimo yawe ni inkuru nziza, nimba uri mu murongo mwiza. Kabone n'ubwo wowe wabura, kabone n'ubwo wowe uri kuvuga ngo si Imana irihe. Bwana asifiwe. Kabone n'ubwo muri sosiyete no muri community bari gutera mu yavuga ngo ariko Imana azasenga ibahe. Iyo kabaye azasenga azabimeze gutya. Ngufite inkuru nziza. Biravuga ngo ugere muri ko tugeze muruna, umubwire kuza no kuba yawe. Ngo nuko wakitswe ngo nabiyita abayuda ngo nyamara atari. Yesu Imana icyubahiro. Haleluya. Icya gatatu, izi zandiko zose zirimo umubu waningi. Bwana asifiwe. Impamvu Imana ivuga ngo ndabizi, impamvu Imana yabwiye Abaefeso ngo mwaretse urukundo rwa mbere, impamvu yabwiye Iperugamo ikababwira ngo mwaretse abantu baguma inyigisho za Baramu, impamvu yabwiye Isarudi ikababwira ngo mwarapfuye, mufite gusa ngo muri kandi mwarapfuye, ntabwo yari ikeneye kubacira witeka, yari ikeneye kubabwira ngo nibihane. Bwana asifiwe. Ariko iravuga ngo nimutihane. Bwana asifiwe. Hari ikizakurikiraho. Mwibuke turi kuganira ku ijambo rivuga ngo shize urugi rufunguye imbere yawe. Ni message y'Ifiladelfiya. Bwana asifiwe. Iyi message nta muntu woyumva ngo reka gukoma amashyi. Shize urugi rukinguye imbere yawe. Biravuga ngo shize opportunity imbere yawe. Biravuga ngo nguhaye access, nguhaye kugera
aho utari umugeni. Biravuga ngo nguhaye gusingira ibyo utari uri gusingira. Biravuga ngo nkinguye ibintu byari bifunze. Iyo message nta muntu utokuzwa wayimubwiye, nta muntu utokoma amashyi. Bwana asifiwe. Ariko iyo message ntiyabwiwe itorero ryo muri Efeso, ntabwo yabwiye itorero ry'Iperugamo, ntabwo yabwiye itorero ry'Isaruti, ntabwo yabwiye itorero ry'Abadikiya. Uyu munsi niba umeze nk'itorero ryo muri Efeso, hano nka bishopu yabivugisha 50 ukazuzamura amaboko. Iyo message si yawe, iyi message ni iy'Ifiladelfiya. Imana icyubahiro. Haleluya! Niba umeze nk'itorero ryo muri Efeso, message yawe ikle ibuka aho wavuye ukabona ukora imirimo nk'iyambere. Iyo niyo message yawe. Iyi message y'urubyiruko ntabwo ari iyo muri Efeso, ni iy'Ifiladelfiya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Turi kuganira ngo shize urugi rufunguye imbere yawe, nta ubasha kubwira. Ni message y'Ifiladelfiya. Hari abantu bari muri Foursquare Street Center batuye Iperugamo, hahandi bese ataniba. Ariko ko turavuga ngo shize urugi rufunguye imbere yawe bagasimbuka. Iyo message si yawe, ni iy'Ifiladelfiya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Duheze Imana icyubahiro. Haleluya! Ndakumaze guruka bugufi. Shize urugi rufunguye imbere yawe, ni message y'Ifiladelfiya. Hari abakristu ba muri Foursquare Street Center bameze nk'abantu b'Isaruti, bafite izina ry'uko bariho kandi barapfuye. Iri jambo riratangaje. Kugira izina ni ukuvuga ngo ni ikintu kizwi, sibyo? Ni ukuvuga ngo n'abandi barabizi ko ariko bimeze, ariko ngo Imana, Bwana asifiwe, iyo yapenetera ijisho ryawe ryakwinjira rigasanga uyu muntu arapfuye, hanyuma tukaza tukavuga ngo shize urugi rukinguye imbere yawe, ngo nta muntu ushobora kurukinga. Umuntu akanezerwa agahwera akarira, amarira ikimira kikamurega. Yewe iyo message si yawe. Message y'Isaruti iravuga ngo wihane. Haleluya! Paposte yuko abandi bakubona, paposte yuko abandi bagufata, paposte yuko bashumba bagusingiza, paposte yuko Bwana asifiwe. Wowe ufite izina rikomeye, yamafije umushugaza tubwira papo. Ariko ku Mana uriho cyangwa warapfuye. Niba warapfuye, amarembo afunguye isaha yawe. Iyo message ni y'abantu, kurasoma ubutumwa bw'abantu. Message ya Isaruti iravuga ngo Bwana asifiwe. Ufite izina ry'ukuri ariko warapfuye, none ga wihane. Usigaje bike bisigaye bigiye gupfa. Mana tugire neza. Duheze Imana icyubahiro. Haleluya! Yesu abwira Yohana, aramubwira ngo wandikire marayika w'itorero ry'Abadikiya. Bwana asifiwe. Umubwire ngo ndakuzi, nzi imirimo yawe, nzi yuko udakonje cyangwa ngo ushyuhe, ubonye wari ukonje cyangwa wari ushushe. Bwana asifiwe. Hari abantu bo muri Joyous Melody baba ba Euda cyangwa mu bavuga ubutumwa cyangwa mu bashumba mu itorero muri iki gihugu n'ahandi. Bwana asifiwe. Badashyushye badakonje. Twarangiza tukagenda twatura ngo shize urugi rukinguye, shize irembo rifunguye imbere yawe, ntawe ushobora kurukinga. Yewe kurasoma message itari yawe, iyo message si yawe. Message yawe, Bwana asifiwe, iravuga ngo wihane. Duheze Imana icyubahiro. Haleluya! Hanyuma message ni y'abandi, ni Filadelfiya. Itorero ry'Ifiladelfiya Yesu yarivuze wiki, yaravuze ngo
wandikira marayika w'itorero ry'Ifiladelifiya umubwire ngo ufite urufunguzo rwa Dawidi yarakotinze Yesaya 22 umurongo 22 umuhanuzi Yesaya guhanura Yesu aravuga ngo afite urufunguzo rwa Dawidi mbere yakize ntawuzi ukingura kandi yakinguye ntawuzi ukingura ubwira Filadelifiya ubabwira ngo si imirimo yayo Bwana asifiwe shize urugi rukinguye imbere yawe biravuga ngo hariho abantu hepfo yaravuze ngo kubera ko bitondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye mu yandi magambo Filadelifiya ninde Bwana asifiwe Filadelifiya ni umuntu wakomeje ijambo rya Kristo kabone nubwo intambara zo hanze zamubanye nyinshi kabone nubwo gutotezwa kwamubanye kwinshi ariko ngo akomeze ijambo ryo kwihangana Bwana asifiwe hanyuma ngo Imana imurage iravuga ngo ushize imbere yawe irembo rifunguye mu yandi magambo Filadelifiya bakomeje ijambo ry'Imana bakomeje kwegera Imana bakomeje gushaka Imana bakomeje kwifuza kumenya Imana ariko bakabona inzira zirafunze Bwana asifiwe kandi bakabona amaboko zifunze nikaho akomeye kuruta yabo Bwana asifiwe hanyuma Imana irababwira ngo shize irembo rifunguye imbere yawe mu yandi magambo ibyo muhaye mubona bikomeye ibyo muhaye mubona ari imisozi Bwana asifiwe ni ubusa imbere yawe kandi iravuga ngo iri jambo ngo ntawe ubasha kurukinga bisobanura iki ni ukuvuga ngo ni nkaho itorero ry'Ifiladelifiya bari barabaye traumatise bari barikanze ni nkaho Imana yabwiye ngo muhinguye amarembo ibona ni nkaho batizeye yuko azoguma akinguye Bwana asifiwe ibona hari izindi mbaraga bahaye babona bakabona zoyafunga kandi bababwira ngo ni muhumure ntawe ushobora kurikinga wari warikinga ntawe ushobora kurikinga Bwana asifiwe Bwana asifiwe sana praise God tumaisha haleluya hanyuma ibyo biziki hanyuma soze como very biziki Bwana asifiwe mugaragaze kuritekereza byari itorero biravuga ngo nuko ufite intege nke mu yandi magambo nuko usa n'udashoboye wakomeje ijambo ryanjye biravuga ngo ni mu nkunda ngo muzitondera amategeko yanjye ngo muri inshuti zanjye nimukora ibyo mategeko ubushuti bwacu na Yesu bubahe bugaragarira Bwana asifiwe ubushuti bwacu n'Imana bubahe bugaragarira biravuga ngo ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye mu yandi magambo kutitondera amategeko yanjye egare kuvuga ngo turakwara Bwana asifiwe si nk'uko bivuze mbwiye kofe nkamubwira ngo nunkunda urakora iki ngiki birasobanura ngo kutagikora ni ukudekarara kunyanga ni ugutavuze Bwana asifiwe itorero ry'Ifiladelifiya ngo bakomeje ijambo ryo kwihangana rya Kristo nidukunda Imana tuzitondera amategeko yayo turi inshuti zayo nidukora ibyo idutegeka mu yandi magambo turi abanzi bayo nitudakora ibyo idutegeka iri jambo mutekereze iri torero umunsi mu butumwa bwabagezeho Bwana asifiwe itorero ryakomeje ijambo ry'Imana itorero ryari riri kuba persekite ryari riri gutotezwa itorero ryari rifite imbaraga nke ni nkaho bari kwibaza ngo ariko Imana ko yadutereranye Imana yagiye he itorero rihaye rireba imbere rikabona inzira zirafunze rihaye rireba rikabona rifite amaboko akomeye aritsikamiye Bwana asifiwe noneho mutekereze umunsi w'ubutumwa bwabagezeho umunsi w'urwandiko rwageze Filadelifiya
baravuga ngo mwumve Yesu message yatwohereje in box. Ntabwo ari ya group, ni message yihariye y'Ifiladelfiya. Aravuga ngo mwumve uko yadutumyeho. Yavuze ngo nzi imirimo yanyu. Yavuze ngo shize urugi rukinguye imbere yanyu. Yavuze ngo ntawe ushobora kurukinga. Ko muratekereza ko byagenze gute? Ko ndabishushanya kabona umuntu wari ufite igitegeki, ariko ngo yumve iyo message arasimbuka, aranezerwa, arabyibuha, imbaraga ziraza, ubwoba burashira, ashira amanga, yumva arakomeye. Ngiki icyo bivuze. Shize urugi rukinguye imbere yawe. Ni message y'Ifiladelfiya. Ntabwo ari message y'abantu bose, ni message y'Ifiladelfiya. Mu yandi magambo, ni message y'abantu bitondeye ijambo ry'Imana. Icya kabiri, iyi message ivuze iki kuri twebwe? Bwana sifiwe. Iduteye umwete urutuwo twari dufite wo gukunda no gushaka Imana. Iyi message ni imbaraga zidasanzwe Imana yohereje kugira ngo dukomeze dukunda Imana, dukomeze dushaka Imana, dukomeze twizere Imana, dukomeze tuyihanga amaso, dukomeze tuyitumbire, dukomeze Bwana sifiwe sana, tuyigirire icyizere. Kabone n'ubwo ngo abiyita abayuda, mu yandi magambo abiyita ko bazi Imana, abiyita ko bakabari batoranijwe, Bwana sifiwe, baduhagurukira, ariko Imana yavuze ngo yaye abo n'ab'isinagogi ya Satani. Bwana sifiwe. Iyi message ni encouragement, ni ijambo ryo gutera umwete, ni ijambo ryo gutera imbaraga, ni ijambo rigusunika kugira ngo ukomeze kwitondera ijambo rye. Imana tuganze na Kristo.